Alright bafowethu Amanda noAndiswa izintombi ezimhlophe ehleli nazo njengamanje isikhathi sethu siyagijima asibekile phansi kanti sekusele nje imizuzu engama29 ngaphambi kokuthi silibeke phansi uhlelo lwethu ukuzwana maskandi experience bafowethu sisahlele kamnandi kakhulu nalezi ntombi ningakhohlwa bafowethu intombi seyicelile ongaba nendlela yokuthi eyisize bafowethu izandla ke ezinhle ilezi ekwazi ukulekelelana noma isandla kuthiwa ziyagezana ngiyacela ke bafowethu nami ngiyacela nje ngiyaphaphatha ukuthi sibasiza abafowethu beqhubekele phambili ngokwethalente labo abaliphiwe uNkulunkulu kanti bafowethu ngicela singakhohlwa laphayana kuzothi kusasa endaweni yaseBhenoni kunomdlalo ke lapha kajikeleza ulontsha iCD yakhe kusasa eBhenoni ukuzwana maskandi experience ngicabanga ukuthi kuzobe kukhona lapha endaweni yaseBhenoni siyacela ke bafowethu oseduze sengathi engaphuma siyohlanganyela ndawonye laphayana eBhenoni kusasa nangomhla ka5 eDaveyton nangomhla ka5 futhi eFosrolas ningakhohlwa ingane zakwethu ake hlabele phambili ke futhi sisahle nentombi ezimhlophe la ngiyanizwa bafowethu niyacela niyanizwa futhi ukuthi khona inibhizi ngakho empilweni sengifisa ukwazi ke manje ukuthi ke kahle kahle izintombi ezimhlophe ukuze zikhethe nje umaskandi ngiyazi ukuthi mfowethu manje nisuke nicula umaskandi kukhona lo muntu enisuke nibukele kuyena noma ningena ningamagidangoma kodwa khona lo mculo kunalo mculo enuhlaleni udlala kamaskandi lo muntu enike nithi kusasa niyafisa ukufana naye noma kungesikho ukuthi umuntu enimthandayo uqhawe lami kodwa nje ke nithi mandla umculo wakhe nizizwe niduduzeka ngifisa ukwazi ke lapho ukuthi ngakube ubani lo enimkhonze kakhulu endimeni kamaskandi noma enithi manidlala ingoma zakhe nizwe niduduzeka emoyeni yenu.